Nikumania kiringo na ichi chankuchanio amona kinyama karika jantuko ya narua nikyo gitumitu gukuri amoni ja kwijareko iguru rya nkuchanio cia Atongeria kaunti ya Meru maoni ja kwijareko iguru rya nkuchanio cia Atongeria kaunti ya Meru eta nambere na kwithiro kiaraniria na bauti gukurukira namba SMS 40188 na kinyandene ya mutandao jwetu jwa Facebook tugetegera rugono rungi ni ati akaribachuka igamba ng'ombe ni batariritie gwikirwa ndoje wakirwa barabara na kinyago ukirirwa kwa mathomo jeja mweza mantu jaria baringienda janenkerwa gitio kere weti na mbere mwaka jojo jwa thirikari akariba bataririte jaza kirimichemanio iria itite na mbere ya kuthurania maoni kere gicigo kiu niyo public participation. Samugaishima katutaririe. Intere cha mutube sublocation ya Kiang'ondu ara akariba ebumiritie kunenkanira guge bwago mantu megie mirandi ya uthina mbere iraba kwenda thirikari ya county ibaikira mutaratarani wa CIDP ya mwaka wa 2023 mwaka wa 2027 baingi ba akariba ba ibawetete rujirwa kurima barabara na kwagirithirwa thoko ta maubatu mara manene bari na barabara na ino cia shortcut na stima mecira metigirire ikirirwe na thoko turuthirwe na ground ya show turuthirwe na turuthirwe kinyandarasa kale matungu bridge na barabara ya kuma Mungoni kuthie kwa Karuru stage. Market ya Mutobe watweka etwewe tengerwa ni market inde na muno no ntwekala ina lokwa muno ibanga bangira umuntu wakutheragia kou kwekala ta market machibona anini bago ibamwe batongoria barakinya bobanenkanirite guge bwago michemanio ni no irambirie muthenya wa igoro na ikathi mbere mwanka njuma jejite thini wa Kiang'ondu na muchwa twina runchurwa irrigation nikenda tukiremaga irio ira ikafindi chuka university na ito findi tuyo twina tukiganiria irio mauntu mau mangi machirire nyuma either njira ni mache mari nyuma ende runche twikiro runchurwa kurima nikenda twiganiria gya kuria tutikebwe twina thina kairi na ni kwina cukuru igotwo Mukungugu ikwenda kwambiria na ni malomba thirikari ni matumire kirathi kia ICD ivo na still yongere ciana alimu ma ICD nonto ciana ikuthomithwa ukethera kirathi kina ciana mingi sana no lakini mwalimu atikupota kwa andu twana turia tunini tu nonto ni twingi baraba tamenyeretie gwitiga michemanio no ibauritwe bairutanagirie kumitiga kenda kinyabo banenkanagira maubatu mago antu bana matiumagiria thini wa public participation ni mageria njuchiri machage michemanio teno nonto gutiba antu bonke nkiumba kuthoma gutiba antu bangu nkiumba kuthio wega kana nkiumba kumenya bothirikari kuthie na mbere tiga umire kuri antu mari mbeu mbithi iboba meneretwe anene nuntu bwakurea witiga michemanio taino leo matumirwa ni kuringa siasa ciathira mauntu maria meragwa in the campaign mabatiria guca endelea kwina public participation kenda makinyiria mauntu mauga maruthirwe leo ni nkulomba muno kiraga muno youth nuntu youth ni erari ya turinga nthi itari kuega ni nkolomba youth indenu ingi megwa kwena public participation ni maumire. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.